Күннің саз вақалары ақта тариф етмеге аздарма студияда мен Султанестікава Чалышам, қайырлы ақшамлар. Яғмұр ұчағы Қырымға Русияда екенне яғанықлар яратқан ава gemisi келді. Яны несілінің китапханесі Еді Құю районында бірінші модуль китап топланған ер açılды. Қырымға көз келді. Суықлану мевсімінде насыл етіп иммунитетні қабелештірмеге мүмкін. Son 15 yılda ilk keresi grip ve ORV hastalıkları boyunca Kırım'daki epidemiologik sınır aştı. Bu haqda operativ ştabının toplaşığında haber ettiler. Aynı vakitte COVID-19 hastalığı da tarqalam. Sonki sutka devamında 90 yanı hasta kaydetildi. En çok hasta Ahmedjet ve Bakçısaray'da. Son 3 günde bu şehirlerge bütün hastalarının 60% keliyor. Yuhuci hastalıktan kureşmek için koronavirus testlerini geçirmek sebebinin yanı laboratoriya açmağa planlaştırarlar. O Ahmedjet'nin 7. hastahanesinde yerleşecek. Тестирование населения на территории субъектов не должно быть меньше 150 на 100 тысяч населения в сутки. Мы этот показатель достигли, он у нас значительно выше, благодаря увеличению той сети лабораторной базы, которая была подготовлена за этот период времени. Но на этом нельзя останавливаться. Бүгінден башлап, еңгіл хасталар evde tedavилini başlayacak. Ağır hastalar için ise 1 октябрьден ветеранlar için Cumhuriyet Gospitalinde da 188 yer açılacak. Pandemiya başlanğandan beri Kırım'da 4,5 binden ziyade koronavirus hastası kayıt olundu. 2,5 binden ziyadesi ise yaxşı oldu. Sergey Aksyonov Kırımlılarını cemaat toplanğan yerlerini ziyaret etkende maskalar takmağa ve 2 metrlik hafsızlık mesafesini saklamağa çağırdı. Если вы не будете нашими союзниками в этой части, беречь себя, своих близких, соответственно, и думать о том, что и ваши родные и близкие работают в системе здравоохранения, в Роспотребнадзоре, в правоохранительной системе и так далее, и там, где соприкосновение с коронавирусом, без вас мы сделать этого не сможем. Игорь Чемоданов Kırım Cumhuriyeti Sağlık Sakla Veziri vazifesinden boşatıldı. Bu haqda ictimai ağlarındaki sayfasında Kırım yol başçısı Sergey Aksyonov haber etti. Igor Чемоданов öz vazifesini 2019 senesi 11 iyulden beri eda etiydi. Yeni vezir Alexander Astapenko oldu. Evvelleri o Ahmedjet'teki Simaşka adına hastahanesinin rebiriydi. Kırımға suni şekilde yağmurni kuvvetleştirgen uçak keldi. Yak-42D uçağı bulutlarga maksus hazırlagan karışmаны sepi. Onun bugünkü birinci uçuşı yağmur yağdırdı. Bu usul ne kadar ekologik olganını ve meteorologlar kurgaqlıqnen böyle koreş aqta ne düşüngenlerini Elmas Ablakimova tarif edecek. Böyle uçak Rusya'da yekeni onun içinde meteorolaboratoriya baranda bulutlarını öğrenirler ve son en çok dımlığını olganına tesir eteler. Мы можем из одного конкретного облака, ну, допустим, кучево-дождевого или, значит, мощно-кучевого, мы можем увеличить их 2 раза. Но таких облаков на, вот, допустим, этой системе, извините, не так много. Их порядка 30-40%. Симферопольский район и Белогорский район. Вот 2 этих района. Мы вот в этих районах основной упор мы на него делаем. Bulutlar yodu kumuş pirapatralarının atalar. Bir uçuş 6 saat devam etti. Ekologlar aytkanlarına ko'ra kullanılgan karışma xavfsiz. Onun konsentratsiyasi normada. Я считаю, что если сейчас мы этим будем пользоваться, то это как экстренная мера, и тогда все средства хороши. Ну, есть такой закон сохранения вещества, да. Ломоносов говорил, наш знаменитый ученый, что если где-то что-то убыло, то где-то прибыло, и наоборот. Поэтому баланс в природе – это прежде всего. Yaxın vaxtlarda 30 saat uçuşlar yapmağa planlaştırarlar. Birinci uçuşlarının neticesini bugün gece mütəxəssislər çekecek. Şimdilik yaxanaqlarının çoxlaşmasını 10-30%'ga planlaştırarlar. Elmas Ablakimova, Evren Miraliyev, Millet için. 1 oktyabr günü Ahmedjet şehri ve civarının bir kısmı susuz kalacak. Bu istelik elektrostansiyasından donatmalarının deniştirilmesinin bağlı. Bir sutka devamında su Ana-Yurt, Aykavan, Akropolis köylerinde Mamak, Svoboda, Sergeyevka, Novosergeyevka, Bugurcha, Hoşkeldi, Bitah, Solnechnaya Dolina, Belaya, Çukurcha, Marina ve Avtovokzal mikrorayonlarında olmayacak. Susuz da Varovskого, Bespalova, Selvinskого, Borodina sokakları ve Galibet Caddesi kalacak.
Экстремаль айдавчылық bu ақ мешжет сәкенлерінің күн башларындан кечірілгенлерінің ең емшақ тасвырыдар. Микрорайонның yolları жен киерлеріні аңдыра. Базы бір чұқырларға араба бамперлеріне қадар кіріп кете. Ерлі сәкенлерінің қиын яшайшы ве вазие дынышып-дыныш мейжегі ақта сұлтание баккалу гренді. Чобан адлы меркези сохақ Ахмечет микрорайонының Новониколаевка ве Чумақ қары көйлерінен бағылы елмында бір вақыт йоқыды Джафер Болквадзе үш баланың бабасы. Оның айтқанына көре мында бұйыклерге біле юрмеге ағыр. Оның үшін балаларны бір өзлеріні ебермейлер. Супруга, чтобы выйти с младшей, допустим, на коляске, проехаться, просто прогуляться, это просто невозможно. То есть коляска не едет, все время застревают. Дети, которые постарше, постоянно падают и могут травмироваться. То есть их надо одевать чуть ли там не в двойной шлем, там в налокотники и все остальное. Лутфия Шемшединова көнешлі соқағында яшай. Мында ата баш yollar пек ярамай деп айта. Ерлі сәкенлер, чоқ керелер меселені ош күчлерінен чізмеге істеділер, ама олмады. Здесь люди ходят, ноги подворачивают. Я сама 2 раза постоянно на работу хожу. Это ужасно. На гололед вообще падаешь. Вот на этом перекрестке особенно падаешь, потому что он со скатом идет. Мустафа Мустафаев Ахмечетте 30 yıldan beri yaşay. Onun айтқанына көре, yıl-yıldan yollarının keyfiyeti bozula. Олар бою кечмеге қиналыша. Хышта ise ижде чаре olmay. Вы гляньте, почти полметра перепада. Вы ставите, вот, как говорится, так ногой, а у вас нога уходит непонятно куда, потому что гололед и так далее, и так далее. Ахмечет мемориетінде 2 derece yollarının tamirini, esas yollarını bitirgen son başlayacaklarını ayttılar. На сегодняшний момент стоит задача асфальтировать основные участки улиц, основные, по которым проходит наиболее интенсивное движение. Со временем этот транспортная сеть в микрорайоне будет расширяться. То есть, что это значит? От основных дорог будет ответвление на второстепенные съезды. Сәкенлерге ise тамыр ішлері яқын вақытларда başlayacağına umut етіп беклемек қала. Султания Бакал, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Едіқұйы районында құрылған яны модуль меркези китапхане өз ерекшелеріні қабыл етті. Бұл Қырымда культура адлы милли леха черчевесінде құрылған үшінші модуль китапханедір. Тafsilatlar левхамызда. Яны компьютерлар, емшақ мебель, акустиктербе атвек кечкене ресімлер галереясы. Бұлар епсі яны ачылған китапханенің бір парчасыдар. Оқыжылар үшін шайыр ве языжылардың көрішівлер ве клубларының топлатылары керчелемесіне қынтылары мұсафыр одасы ясалған. Екінші қата есе интерактив экраны алған балабан, холл ве үлкен ашсылық меркезі ерлештірілген. Конечно, библиотеки совершенствовать очень важно, потому что библиотека является кладезем знаний. Значит, и если он у нас будет, так сказать, наполненным, все будут счастливы. Мұнда оқыжылар үшін 6000-ден зияде яны китап нұсқасы топланған. Оның үшін бір адам өз істегіне көре китап тапа білен. Ешірлерінің берме шекелі есе толысынен автоматик олды. Бір оқыжы үшін шақси электрон кабинеті açılacak. Уевінде чықмайып китапханеден істеген китабына сайлап olacak. Наши читатели приходят теперь исключительно с восторгом. Много отзывов положительных, да исключительно положительные отзывы, потому что обновлен и фонд, и дизайн. Людям приятно заходить в светлое, красивое помещение. Кенештірілген оқып залында яны компьютерлер ерлештірілген оларда чешіт онлайн нешірлеріні тапмаға мүмкін. Китапханенің ғұруры бұ яны 3D принтері яқын ерлешкен мектеплерінің өйкен сынып тәлебелері мұнда модельлер яратмақ үшін сық келелер. Ондан да башқа китапханеде вазиетлері сынырлары олған бір оқыжы үшінде шарайтлер яратылған. Бұл сырада пандус ве мақсус компьютерлер ерлештірілген. Я думаю, что сейчас все группы населения, которые приходят к нам в библиотеку, получат достойное обслуживание. И мы стремились к этому, и у нас это получается. Китапханенің тамир ішлеріне 22 миллион рубль айрылған еді. Олардан 12-сы капиталь тамиратқа ішлетілді. Даунына кереклі донатмалар сатын алынды. Денешмелерге бала китапханесі де азырлана. Онан тамир ве донатылығына 5 миллион рубль айрылған. Эльмасы Блакимова, Илья Кутузов, Алим Сейдалиев, Миллет үшін.
Коктебель қасабысындаки Клементьева дағында елнын құружилығы сонки басамақта шымда асфальтның ашаға қатты тошылып бітірілген, үстекі қатты яры-ярыға тошылген. Ишлер графиктен үгді алып барыла елнын ұзынлығы 7 километр, құружилықның фияты 200 миллион рублеге яқын. Объект не вақыт тапшылажағы Гузель Мамбетова тариф ете. Uzun sırtdağına alıp bargan yolunun tamiri 85%-ға бежірілген. Туристлер вейерлі халық bu yerni planirизм бершікі деп адылайлар. Ратланғалар мемлекетіміздің әр бір көшесінден, дағының төпесінден açılған ажайып манзараны бақмақ үшін келелер. Ася Казара Акайынен бірлікте Владивостоктан келген. Сюда добирались на машине, что очень удивительно, потому что большинство мест приходилось прям карабкаться, пешком лезть по тропам горным. И сюда уже морально готовились, что опять придется идти. И действительно это было очень приятным сюрпризом, то, что доехали на асфальте, на неподготовленной машинке, ну, круто. Вид, конечно, шикарный. Пофотались, посмотрели, порадовались. Очень здорово. Яңа ел подгорная кою янында башлана, звездопад воспоминаний ротондасы янында бите. Мында кечірілген ішлерінің фияты 200 миллион рублеге яқын. Мы завершаем работы по реконструкции этой дороги. Она реализовалась в рамках федеральной целевой программы повышения привлекательности туристических направлений. Yolның тамиры жыматчыларнен олған қавғанен башланды. Мақсус қорчаланған зонада құрылған яңы yol. Топрақ ve өсімліклерге зарар кетірір деген қорқулар бар еді. Амма оның құрылжылығы бутон экологик кайделерге көре девам етірілді. Была полоса отвода, рассчитана по проекту, за которую мы не должны были заходить при строительстве дороги. Мы соблюдали эту полосу отвода, за границей не заходили. Было тяжело, конечно, потому что шаг влево, шаг вправо, расстрел. Но в этом плане нормально справились. Uzun sırtdağına olған yolda keçкен асырның 80-нче сенелері Аэрогидродинамик институты тарафından құрылған еді. О вақыттан берлі бұл yol бір кере біле тамир етілмеді. Құрылжылық ішлері графиктен өгіне кетті. Объектні бұл жылның ноябрь айында çalıştырмаға планлаштыралар. Гузель Мамбетова, Виасан Ибрагимов, Миллет үшін. Ахмежетте чуқур ерлештірілген коллектор құрула Лейха Қырым инкишафы бойынша федераль мақсадлы программа черчевесінде еріне кетірілі. Коллекторның трассасы Шмидта-Веленина соқақларының чапразында башлайжақ, яны Сарабус көйінден кечіп, Таврида трассасына темізлейші иншаатлар олған ергеже алып барылажақ. Құрыжылық вақтында бітежек ми жоқ мы жевапны Султания Баккал біле. Лейха бойынша Ахмежетте 2 yıldan son 17.000 метр uzunluğu ve 31 şahtası olған коллектор peyda olması керек. Şimdi onun hazırlığı 30%'ını teşkil etti. İşler 2022 senesi bitirilmek gerek. Mikrotonel teknologiyası birkaç düğümden ibaret esası bu keçici kompleksinin işi onun tepede oturgan operatör idare etti. Aletni obyektinin yüreği de patlamağa mümkün. Важный момент здесь это навигация. То есть при помощи навигации я вижу, куда я еду, куда направление. То есть туннели у нас не всегда бывают ровные, бывают с поворотами. И, собственно, в эти повороты я вижу, как я хожу. Bu ise 23. şahta o Gresovski kasabasında yerleşi. Onun çukurluğu 12 metrini teşkil etti. Bu çeşit seviyeli şahta. Tünelin nefetteki kısım biraz yüksekçe geçirilecek. Objekte 64 adam ve teknika çalışa. Mesela bu kran yardımının tünel geçici kompleksini kuralar. O mahsus borular yardımının geçirili. После окончания строительства тоннеля все соединения, стыки, футировки спаиваются между собой, чтобы сделать полностью герметичный тоннель в избежание попадания вредных веществ в грунт. Это обычная железобетонная труба диаметром 2,4 метра, футированная внутри. Трубы у нас чередуются между обычной и нагнетательной. Bugünkü күнге 2000 metrden ziyade ақ geçirilgen ve 20 şahta kurulgandır. İşler cedvel boyunca alıp barıla. Сейчас мы находимся на 23-й шахт, который идет к 24-й. И этот интервал всего 800 метров. На данном этапе построено тоннеля 100. Средняя скорость проходки 15 метров в сутки. Коллектор üstünde da fevral ayında çalışıp başlagan edilir. Onun çukurluğu yerine şekline göre 8 metrden 25 metrege kadar olacak. Federal maksadlı programı çerçevesinde yerine getirilgen Leyhaga 11 milyar ruble ayrılgan. Sultaniye Bakal, Alim Sidaliyev, Millet için.
Эсле башлы адамларның байрамы арфесінде біз осып келеатқан несілге нумине оладжақ адамлар ақта левхалар сериясыны девам етеміз. Истидатлы адам еріште ос истидатына көстере. Бүгін біздің тақымыз Рисам Езіже ве Шаир Ахтем Алиевде мұсафірлікте болуна. Девамыз Сабина Денеевада. Рисам Ахтем Алиев, Крым табиаты, Денис, Қая, Чечек ветериклерден илхам ала. О ресім сызмаға да балалық чағында башланған еді. Ама бір вақытлары оның ресімлері Сергиде көстерілі жігіні тахмин біле етіп оламы еді. Я не знал, что я буду художником или поэтом. Просто жизнь так сложилась у меня. Ахтем бей ершеге өзі өрішті. Иждешлері айтқанына көре, оның ресімлері ер сеферда яқшылаша. О ресімлерінің чоқыны туфған судағына қайтқан сон иджат етті. Постепенно брал книги у брата, вот, самостоятельно все изучал. Все самостоятельно. Ахтем бей күчеве құветке толы. Ләкин көзлері ярамай көре, ойынды 4 елдан берлі бұ вазиетте яшай. Ама уста теслим олмай. Вегер шиыр, венесір есерлеріні аледа құлайлықнен язса, ресамчылықта жанры дәнештірмеге меджбур олды. Енді о мемнуетлікнен графиканен оғраша. Ресамнан қырым бойы 87 сергесі кечті. Энчох о портрет язмаға севе. Ахтем бейдің галереясында Пушкин, Амитхан Султан, Бекир Чебазаденің портретлеріні көрмеге мүмкін. Ахтем Алиевның иджадында шаир Александр Пушкинге бағышланған мақсус мевзуда бар. Вебу бефтан дегил, чүнки Ахтем бейнің қардедесі Аджи Мухаммед Мустафа 1820 сенесі Бақчисарайда Пушкинен таныш олды. Весон оны мұсафирлікке давет етті. Шаир есе йоқ деймеді. Александр Сергеевич прощался с моим прадедом. Мой прадед ему подарил красный тюрбан турецкий, с золотым вот шкулево называется. И вот Александр Сергеевич ему в ответ написал стихотворение. Видимо, он заранее уже подготовил это. И сразу ему отдал это официально как документ. Екі ел әвелсі Ахтембей Қырымға бағышланған шиыр язды. Онда о ватанында олған севгісіні акс етем. Шиырдың сәлелвасы да аш қолдым ветаныма. Этрап гулей, бүгін бейрам, дауылдаре яңғырай, Саудағым дүлбер ділдан, көргенде юрек йырлай. Исли башлы адамлардың байрам күнінде битаве қарт бабаларға, ана бабаларға телефон açmaq әдеті бар. Оның үшін телефонларыңызны алын ве оларға сонки хаберлерні айтып, насыл sevgeninizni білдірін. Сабина Денеева, Асан Зевадинов, миллет үшін. Қырымда көз мевсімі енді башланды, онен бірлікте сывықланув мевсімі де кіріп келмекте. Оның үшін иммунитетіні қавелештірмеге вақыт келді. Вирус ве юқоджи хасталықларға насыл қаршы тұрмаға мүмкін олғанына Султания Баккал біле. Леля Мамбетова Ахмеджит Сакина окуз хыш вақытында иммунитетіні қавелештірежек мақсус қарышманын рецептіні бере. Оны ясамақ үшін лимон ве зенжефилні қарыштырып бал қошмақ керек. Хабақлы фулто яда бурма. Бұхамыр ашны да эв сайбесі иммунитетіні қавелештірмек үшін пішіре. Милли емеклерінің рецептлеріні ona харт бетасындан кечкен. Инже хамыр үстіне яқ-яқыла шекер, хабақ ве жевіз сепеле. Лезетіні тамамламақ үшін есе хара биберде хошула. Основной ингредиент этого блюда – тыква. В ней содержится очень много витаминов. И поэтому мы готовим его всегда осенью, когда тыква уже в сезоне. И она очень вкусная и полезная, это блюдо. Бал, лимон ве зенжефиль. Бұл мақсулатлар шер сәкінлері арасында пек талап етілген. Ну, будем говорить, что осень – это период всех заболеваний, грипп и все остальное. И, как правило, пользуются спросом только витамин С, цитрус. Там потом берут хорошо кизил, берут имбирь хорошо, потому что он тоже нейтрализует все заболевания. Балда пек чоқ витамин бар, оны вирус ве сывуқланып көбі хасталықларының профилактикасында қолланалар. Көзде мутехасыслар портахал ве сары реңкте олған мейва ве сепселеріні ашамаға тепсеге етелер. Олар арасында шефтали, қайсы, хабақ, хавуч ве хавун бар. Бұл мейва ве сепселерде А витамины чоқ, вирус ве бактериялерден қорчаланмаға ярдым ете. С витамины есе үжерелеріні боздырмай. Витамина С очень содержится большое количество в шиповнике, больше, чем в цитрусах. Здесь каротин, красные тельца, здесь серебро есть, золото есть. Поэтому в тыквенных семечках очень много полезного вещества. Диетолог екімі Венера Яшлавская тек бір мақсулнай аша потурмаға керек мей деп тепсиеті. Оның айтқанына көре күнде 500 грамға қадар мейва ве себзе ашамақ керек. Ондан да башқа ақселлері олған мақсулатлар да пек мойым.
Непосредственно белок влияет на, во-первых, он входит в структуру иммунных клеток и, конечно же, отвечает за иммунитет. То есть это белковые продукты в виде мяса, яиц, молочных продуктов. Причем выбирайте молочные продукты маленького срока годности, до недели, кисломолочные имеется в виду. Тогда вы получите максимальное количество бактерий, которые в целом будут защищать кишечник и поднимать иммунитет. Мутихасы сайтханына көре иммунитетні хавелештіремек үшін гүзел юху, беден активлігі, ратлық, вета зявада кезінтілер керек. София Шукурова, Султания Бакала, Сан Ибрагимов, Саид Лиляев, Миллет үшін. Бүгінге бұйыпсы хаберлер, Миллет телеканалындан айырылманыз, хайрлақшым бар.